nih rumah Ridwan nih. Gua tahu dia dulu ilmunya tinggi nih. Dia ilmunya masih tinggi apa kagak ya? Gua udah lama banget kagak silaturahmi nih. Gua tes lu dah nih. Masih jago apa kagak dia nih? Biar nggak kelihatan sama dia. Assalamualaikum. Kalau kesayangan gue nih. Assalamualaikum. Si Asik malam-malam ganggu orang istirahat aja. Ada tamu. Masuk deh. Wah, siapa lu? Masuk main nendang lu. Saya lu main nyerang aja lu. Woi, Siapa lu? bang, bukan nih bang. Hah? Bukan nih. Oh, lu kan? Bukan nih bang, gua cuma mau ngetes lu doang. Gua kata lu garong lu. Pengen ngetes banget deh. Udah. Gua ngetes apa kali lu?